درویش عفدی شروان عشیرا ملان، عقید شرقیان، دلال عدوله و کردان و سوزدار شر رومتا ازدیان. ایرو ام قال عفدی و لاویوی درویش عقید و دلال بکن. عفدی جی درویشی به عینی دلی به همان ریه دا شر کرن و خده قدر وانجی کریک. عفدی جی درویشی جکچک عشیرا مالا ملان حزد کرن. حزکریا عفدی خوشکا زور تمر پاشا بو و ناوی رحمه بو. حزکریا درویش عدولا قیزا تمر پاشا بو. لی هر دو جی نگیشتر مرازی خو. رحمه عفدی دان کسکی دن و عفدی جی جبو دلسوزی و یکیتی عشیران بیدنگ ما و کلو کسرا خو آویته هندری خو. درویشی چو لحنبر عرب و ترکمنان شرکر بو شهید ملان. روشنبیرک ده دربار دستان درویش و عدوله ده بیجکو. خوزیا لچیای شنگالی لبا درویش عفدی بوما. خوزیا لسر هسپی سپی بکتاما دشتا موسلی. چاقا که درویش بریندار بو منی اولو پشتاخو بکرا و ببرا چیای کردستانی. منی جیرا بگوتا بنیر وا بحزاران عدولی و دوزده سیوار والوی درا او چیای که خداوندان تختانی لسروان. منی بگوتا بدل رحتی راکوه مرن جو کدری و چاواتی بلابی ایدی غم نخواه. منی بگوتا حتی بیگمان راستیا جیانک آزاد و کردبونی و هبه. نها امی دست به دستان درویش عفدی بکن. 200 سال بری لدر و دورا رحای گلک عشیرین کرده هبون. عشیره ملانجی یک جوان عشیره بون. سرویر عشیره زور تمر پاشا بون. عرب و ترکمن جوه عشیره عاجز بون پر جاران ایریشی وان دکرن و بوان را شر دکرن. دخواستن جیو واری وان داگر بکن. زور تمر پاشا جبو خلاصیا وان شران چو ستنبولی. لوی دره خواند و بو پاشای عثمانیه. داویه وگری او هات سر ملان. عفدی ملحیم و مستی فرحی دستبراکی وی بون. عفدی شرقی بو. جا عشیره دینای بو. عفدی اصلی خو ازدیه جیای شنگالی بو. جبر دولت عثمانیانو مسلمان کرد و عرب به تایبتی جی جبر عشیره شمیران و ترکمانان کوچبر ببون خو سپارت بون ملان. مستی فرحی سروک عشیره دودکان بو. لگوری گوتنان او جی بری شرقی بون. نها ببون بسلمان. او جی شنگال هات بون و ملان دریه واری خو جوان را جی وکری بون. او عدتا جبری و دناو کردان دهیه. عشیره که بکوین زوری و کوچبر ببن عشیره روشا وان باش دری خو جوان را ودکن و وان دحوین. عفدی ملحیم هر تم به تمر پاشاره بو. سروک ملان گلکیش عفدی حزد کر. تفد چون نیچیری به کیف و جوش به هفر وقت در باست کر. روکی مستی فرحی بو میوان عفدی پشتی خوارن و خوارنه مستی فرحی پرسی. عفدی پرسه من هیا لی دترسم که بیجم تو بخیدی. تشتی که سبب غیدانی چیه لسر زمانه تا مستی فرحی؟ یا نپرسه آنجی نترسه. دراست کو. لی بلی دلی مدا تشتکی غراب تنه. ما گلو قی نعجیبه که تو بگی عشیران مزنی. لی وکی خلامها لبردریه زور تمر پاشای. روشته جبو مالاوی داری شران. روشته جبو مالباتاوی تکوی سریان. مستی فرحی قی تو نزانی که زور تمر پاشا جبو مفدکاریه که مزن کر. دری خوش مره وکر جبو که عشیره کرده جهب بلا نبن آخو کون دامه. لبر چاوه من غلامی نتشتکی غرابه.
و شر جبو یکیتیه و جبو رومته نگرانه. مستی فرحی دنگ نکر. لعبرا سروک ملان کونه عفدی هر تم لپاش کونه پاشای ملان بو. لبری جی لقرج داغی جی خارن آوان و هفره بو. عفدی 1000 کار مالا پاشای ملان دکر. وکی یکی جهندر مالی بو. آنگو نام مالی بو. هر تم لبر دستی وی آماده بو. فدایی وی بو سبرا پاشا جی بیوی ندهات. رحمه خوشکا زور تمر پاشا بو. عفدی دل دابو رحمه وی جی جا عفدی حزد کر لیهایا کسی جی تونه بو. روژه کی مستی فرحه دیج زهات جمع عفدی لی بخویدان و بلزگین بو کلجانه که گرت بی. ترسک که دناوا دلی عفدی و پرسی. اف چه حالته یا مستی فرحی؟ قی گرکت یا ناف بس. قی حیات تونه به 1000 عرب هاتنه سرمه. شر هیا شر. پاشا دوی کی خو بده پیشیا شر از رحمه بدموی. عفدی رابو سرخوه شوری خو خست برخوه سواری حسبه خو بو و داره و چو جم پاشا. عفدی و عشیره خو تف شروان بون عگید بون. گاوا عفدی گهیش جم پاشا و گوت تمر پاشا ازی بکفم پیشی و شر بکم جبوته جبو گل جبو پیش روژا خورد و کچه ما جبو یکیتیا عشیر کردان. پاشا پرکیو خوش بو و شوری خو کشاند دا دستی عفدی. شوری ما ده دستی تده و عشیری من لپشتا تنه. مالا من مالا تیه تو حوالکی وفادار مزنی. چه داغوازی تهبن بیشه سوند و قسم ازی لسر گوتنا خوبم. داغوازی من سلامتی کرده و ساغیه تیه پاشا. زمان عفدی نچوکو ببیشه از رحمه جی دخوازم. شرمکی پیگرد زمان لیگران بو گوتن جدیف در نکد. عفدی و عشیرین خواه بسر عربا دچون و لدشتک مزن راستی وانات. عفدی دید که اسکر عربان جوان گلکی زیده ترن. سر هر اسکره که عفدی 8 اسکر عربات کتن. اسکرین پیشیه به تیر و کوان بون اسکرین لپاشی سوار حسباب. عفدی هنکی جی با آلی عربان ده چو و سکنه. رمي خلا عرضي خست وقوت اف رم حدودي ميا امي نهي لنكن يار بكفا آلية شرقي في حدودي ايرو اف حدودي ناموس رومتا عشيري ميا نهادا كيد ترسب لا وگره امي رومتا خو ندن دستي ترسونكا شكسي دنگ در نكت هر كسي بدل و جان و بدل حزاب وهداري عفدي تكره عفدی تفدیرکا خودیر ارتشا خو بریک خست به تمامی 400 شروانی وی هم 200 جی سواری بون 200 جی پیا. عفدی اسکری خو کرد 4 بر و هر برکی پیورک دای. 2 بریک سوار بون مرتال گرتن و آلیه چپ و راست سکنین هر دو بری دنجی به پیاتی تنی شور ده دستا لناوی ده سکنی. عفدی جی دناو بری ناوی بو. عربان دست به ایریشی کر و به توز و دومان هاتن سروان. گاوا نیزی بری ناوی بون بری ناوی ایریشی وان کر. عربان به تیران رشان دسته شروانان به مرتالا خو پاراستن لیوان دیسا جی حجوم ده برن سر. عربان تیر داوید وان خود پاراست و دما بارانا تیرات قدیان گاو بگاو برواد شو. شروانا مرتال راد کر حتی که گیشتن هفدو. عفدی راست حجوم تیر بازا کر لحاوردور نیار هبو. بشور و رمان لمرتال دخست. لی شروانان مرتال برند دا و راست چون سر تیر بازا. گاوا که گیشتن وان تیر باز تور درسیان رنگ جوان چون و رویان.
سیوار حیاوی قاسه سکنی بون و چاوی وان لسر عفدی بون. عفدی حمو تیرباز بلاو کرن و اشارت تا سیوارا. سیوارا جحرد و آلیادا حجوم کرن. عفدی و شروانا وک شیرا خود عویت سروان و بشور و رمان بپشتا وان دخست. دناف توز و دومانی دا چاوی عفدی لسردار عربا کد. شروانکی نیارکی عرب گرد و جهزبی آمد. لحزبی وی سوار بو و شوری وی راکر و حجوم سردار نیارا کر. دو جاران مرتالا سردار خست و شکار. سردار ترسیا و باش دچو. عفدی نیجد که سردار برم. رمی خورا کر و لسنگا سردار دا چکار. لشکر نیاران دید که سردار جهزبی خو کد تا بلا بود باشیشی رویان. پشتی شرداوی بو عفدی لسر حسبی خواه بسر بلندی بر به ایلی و هات. جن، میر، قال و زاروک به هزاران کسی بجوشک مزن و بتلیلیان چون پیشی عفدی و شروانی بو. جاوین عفدی بکونی تمر پاشا کت، جاوین رحمیجی به عفدی کت و آگرکی شیرین کت دلی حمدی. عفدی به وی شری نشان دا که چه شروان و عقیده که لی زور تمر پاشا لسر سوزا خون نسک. پاشا فکری و گفت عفدی ایزدیه لی ام بسلمان که از چاوا خوشکا خو بدوی. پشتی دمکی عفدی بهیست که رحمه دانه یکی ده. عفدی دنگ نکر و کت گونه خواه بر روش و بمهان جکون در نکت. عفدی کلو درد خواه آویت دلی خواه و بریار دا که کچک بناوی عیشه رب زوجه. ده دعوتا عفدی و عیشه ده تمر پاشا و خانم آویجی به هفرا کت نگوونده و سرپیشی کتکشاندن. عاشقان تیرا خو چاباش کرن میوان دعوت بخورا پزی کیری و خلاتا زاوی دانی. پزی که هات سر دعوت تیرا شیوه کرن. این برمایجی دان سر قلن و قلن عیشه تمام کرن. سالکی شنده لاوکی وان هات دنیای. عیشه و عفدی گوتن گلو ناوی کره خود هم چه دین؟ عیشه جا عفدی را گوت دلالیم امی ناوی لاوی خود چه دین؟ عفدی هنکی سکنی و گوت عیشه که تو جی قایل بی از دخوازم ناوی وی درویش دینم. لوان چاقا والیه که قدوسی هبو. اصلی خواه جا آمده بو و ناوی وی درویش بو. دچونو هاتنا خوی آمده و قدوسی ده لعبرا پاشای ملان دبو میوان. زاری وی و خوی ناوی پر شیرین بو. جملان پر حز دکر. ملی حتانی حدود باجار مزن بیر دچونو دهاتن. شبک بری والدین عیشه دیسا لمن دلی لعبرا ملان ببو میوان. عفدیو چند بیای ملان حتانی گنده سرسنگ بیر ببون حوال. جبوه عفدیو عیشه خستن سر هف و قرار دان که ناوی لاوی خو داینن درویش. ایلا درویش مگو پایزه خوش پایزه لولا مال خراب مگو پایزه خوش پایزه دهاتی مال باب میوانه که عزیزه و زین زانم چی وابت چی لایق به باره چی جایزه از چی دلالی مال خور بینم هم به زیاب خود قایما خیمیا و کدلالی مالم به قائل بو از جر بینم دم صاحب کنده موجی بابو سیا و کدلالی مالم به قائل بو از جر بینم سوی ملته پرتقالی برده خرمکی بغداد حجری چای شنگاله. درویش جروج روج ده بزند و بند بو. کر و سور پرزر بو. عیشه پیسیر مزن بو. شیروی پر بو. لوما درویش به حمد خو مزند بو. رو برو خوشکت بو. سال اساسیان عیشه دیسا والدی و لاوکی وانی دنچه بو. ناوی ویجی سحدون دانی. سحدون ناوی بری تمر پاشا بو و اوجی حوالی عفدی بو. جبوی ناوی لاوی دویمی جی
سەحدون دانی بوو. دەروێش و سەعدون هەردوو وەک جێورێ شێرا بوون. مەزنبوونا هەردوویاژی بەخۆشی دەرباست بوو. خواردن و بەخواردنێ وان، شێلاوان، جل و لیباسێ وان تم بژارە و لەڤاتی بوون. لەباتە وان لیستکا وان دکەت چاوێ مرۆوان. زاڕۆین تەمر پاشا یەک کوڕین تو نەبوون. خودێ دوو زاڕۆی کوڕین دابوونێ لێ هەردووژی مری بوون. هەو کەچکێکە وێ هەبوو ناوێ وێ عەدوول بوو. عەدوول سپی بۆز بوو. چاوێ وێ مەزن بوون. دەروێش 6 مەها ji عەدوولێ مەستر بوو. پاشا gelekî ji herdû lawê evdî hez dikirin. Gava kes li dîwanê tune bûya, zarok tev danîne cem hev, li zend û bendê wan mêze dikir û ew berî hev didan. Zaroyan radihiştin hev û hev vedgevzandin û gulaş digirtin. Wî ew danîn li ser sifreya xwedidar û niştandin û tev nan dixwarin. Carna jî bi wan henek dikir û bi wan şa dibû. Bi wî şeklî zaroktiya derwêş û Edûlê bi hev re derbas dibû. Derwêş û Edûl bi hev re diçûne bêriyê. Li ser rêya bêriyê Edûl di rê û şiverêyan de dimeşiya, dewrêş bi kêleka wê diket di ser keviran re baz dida. Di hembêza wan de kar û berxên virnî li ser rêya çûn û hatinê bi hev re şêwr dikirin û dikeniyan. Wer xweş bêrî dikirin ku şivana ji wan pir hez dikir. Miyê dewşan hînê bejna wan û dengê wan bibûn. Ji wan nedisilekîn. Bi xwe diçûne ber hêlêbiyan, bêrîvanan bi serê pêz digirtin û hilêbiyan ew didotin. Wexta civaniyê nav û dengê derwêş her ku diçû nav eşîra de bela dibû. Bejn û bala wî, sifet û rûyê wî, simbêla wî, hewatiya wî, mêrxasî û mêraniya wî, lez û bezbûna wî û quweta wî, pisporiya wî ya pezxweyîkirinê bala her kesî dikişand. Her kesî qala aqil û rabûn û rûniştandina wî dikir. Xîza pir dixwest rastî derwêş werin, çavê wan li çavê derwêş keve, dixwestin li ser rêya bêriyê û li ser rêya kaniyê werin cem dewrêş, pê re bikenin û çavê xwe jê re bişkênin û wî evîndarê xwe bikin. Lêbelê çavê dewrêş tu kesî nedît. Tim dil û rihê wî di Edûl de hebû. Rojekê dewrêş diçe nêçîrê li ser rê rastê Edûlê tê. Dewrêş ji hespê xwe peya dibe, destê Edûlê digire, ber bi newalê ve dimeşin. Dewrêş dibîne ku Edûl bê madê ye û jê pirs dike. Delala min, roniya herdû çavê min, tu çima bê madê yî? Dewrêşê delal, tu her tim di aqilê min de yî, roniya çavê min, ez te bi xewnê şeva dibînim. Lêbelê ez ditirsim miradê me nebe. Eger tu bixwazî, tu kes nikare me ji hev veqetîne. Pêxilê ji min diqehirin, mizoriyan dikin, ewaniyan dikin, bila qet bikin. Tu xem neke. Ez ê ji dê û bavê xwe re bibêjim, bila xwezginiya bişînim mala bavê te. Gula min, evanî heta bavê min tê. Diya min ji te hez dike. Bi wê be ew ê min bidin te. Ez ditirsim umîdiyê min nerazî bin û bavê min te qebûl neke. Ez zanim bavê min pir mervekî xedar e. Roniya çavê min, eger te nedim min û tu bixwazî bi min re were ez ê destê te bigirim, em ê xwe bavêjin çiyayê Şengalê, li wê derê 50,000 malê êzidiya hene. Wê li me xwedî derkevin û xatirê me zanibin. Dilê Edûlê xweş bû û rabûn ser piya hevdû hemêz kirin. Êvarê ku derwêş gihîşte kon, ji diya xwe re qala rewşa dilê xwe kir û diya wî çû ji bavê wî re got. Evdî nexwestiya ku hatibû serê wî bê serê dewrêş. Lê nexwest daxwaza kurê xwe jî red bike. Roja din êvarê, Evdî darê çû cem paşayê Milan,
خوزگینیا عدولی عفدی و پاشه شور خوش کرن ایواره که خوش در باست کرن عفدی داوی مرا هاتنا خوش پاشه را گوت روی پاشه تعال بو بریوی توش بون شاخ مزن لعنیاوی کتن و به هرس گو عفدی هونه زدینه ام بسلمانن غلامی از پاشای عثمانیانم گوتنه که عربان هیه دبیجن واسلحو وفسلحو زواجك واكينو لما ناكفه زور تمر پاشا عفدی جمالا خو قوراند جلیا مالباتاوی درکت و عفدی هرس بو و عشیری خو گرتن و بری خدا بر بچیای شنگالی و چون جبر وی بو یری عدولی خمگین دبه و خم دلی خو به وی کلامه دردخه بلا درویش ور مالا میوانی منه بدست راست تاسا آوه بدای و بدست چپ جیر بکره ستاره بلا خوده بکره مراد خوازه بکره مراد منو درویش عفدیشی لچیای شنگالی اوینا عدولی وکی کلکی ددلی درویش تبو و کلام عدولی تم خیال بو و ددلی درویش تبو روژه که دوریش کسی که غریب دبینه و رادبه پیشوازید که فهم دکه که پیاما پاشه جرهاتیه پیامید خوینه پشت دچه جم پیاما پاشه جا عفدی را دبیجه عفدی دبی لاوی من وقتا کی مجی جا خوشکاوی هست کر و جبوی چوم شر لبلی پاشا خاین تیل من کر جبر که ام ازدینه متم جخورا خلام دبینه اف پیام نجبر اوینا متنیه جبر که عرب و ترکمن ایریشی حمو کرداد کن اف جبو پاراستنا آخر رومتا میه اف پیام بود دو جرحات دسته من از زانم که عرب و ترکمان جبر زوردستیا تمر پاشا سری را کرنه و ارمانجا ایریش هوان اوه اگر تو هری توی بلا سبب بمری اگر تو بشیجی زور تمر پاشا گچاخو نادت لایم دورش باوی خو گودار نکر و به 6 حواله خوره لحسبان سوار بون بر به دشتا سریکانی وچون آلی دنا لکونه زور تمر پاشا ده عشیر تف کون بونه تف بیدنگ مانه قهوه لبر وان دچو تو کس دست نددا او به شرمی سری خورانت کر سه روشونده پاشا دیسا جنویسار رگو اعلان بکه و بگرینه کی پیشتریه بکه از قیزا خویا خودی مورگولیان عدولی بدمی از کونکی لجم خوژه را وگرم 500 پزو 5 بدمی عدولی لسر سنیا زیرین ده فنجان فرفوری ده قهوه یمنی دگرینه کی خو باوره بلا وره فنجان فرفوری جسر سنیا زیرین راکه و وخوه لی توش بو دیسا تو کسی طاقت نکر نویر بونج فنجان قهوه میزه بکن کی ده هات دیوانا پاشا فهم دکر و ری خو دگو هرند دراخ دنگ ببو وقتا به فرا بیولین حسبان ریساران سیواران درکتن و رند خویابون یاوران خبر گیهان پاشا و گوتن پاشا وای سیوار شرقیاتی سیوار شرقیه کینه لاو عفدی ملحم عمر شرقی و حرچا زاروی وان لدربا بیاین شرقیه و هر دو حواله بر بهیلا دیوان مشیان حتانی بردری چون جکون کس در نکد حوال جی شاشمان تشتکی چوت هبو نزانبون او تش چیه حوالین رواق دا هیلی او ریل شرقیه وکر هر دو کال مشیان حتانی جم پاشا چون دستی وی گرتن پاشا رابو گرمی که دستی هف راموسان او لهنداوی جیتانین رونشتن لسر سلاوی وان دنگ به کسی نکد دورش بری چو دست پاشه راموسا پاشا جی هر دو چاوی وی راموساند و دورش
وگریا نزیکی حودین هشتران سر پیلاوان رونشت چاوه پاشا تجیبو او ده هندره خوده گود. من چه تشتکی نره کربو؟ از دبن باندورا فساد و گلا جانده ما بوم. من بلا حق جیلا مالا عبدی ملهان درخست. بره باوی وی عبدی گلک جاراج بوم خو فدا کر. لکلامان، لزناران، لآگرو بیتان خود قلباند. و نهاجی دوریش دکه که روی من ملاس بید. از جر بینم سوی ملته پرتقالی برده خرمکی بغداد حجری چای شنگاله او هکدلی مالام فقای لبو و زجنی و شوال و پیشر ولا جوته زرم مقادن مبره دبرا قاسکیش خور په بلزهلو لو 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 میوالو مردين بشوطة لزنيرة ولا مردين بشوطة لزنيرة دبي رشم القبال بشوطة جيرة سر جيرة دبي دلالي مالا مسوارة لسقلا وينيرة ولا سقلا ودلالي مالا مد كل نظام جنالة يبز ميرة أري مقو دلال فيابا ويش الله خيرة وزي دلالي مالا خنادم كور إبراهيم باشا جمال زنگ وزيرة أزي دلالي مالا خنادم كور شيخي شمر صار الأغفيرة وزي دلالي مالا مهبودن بربينين دبابين چاي قرج دا خشودي مخالف پذینه حقیقی مادلالی مالا بوداد امیدا گنه چای عبدالعزیز شوتی جکره خزینه حقیقی مادلالی مالا بوداد امیدا گنه چای داویه ده عدول کته هندر پیشی چو بر عبدی و سینی دا بروی عبدی بکن جیره گود نا عدولان پیشی ببر دوریش من اف حقیویه عدولی وی جاری سینی دا بر عمر شرقی عمر جی نکرد. عدول لخفتلی و تیک لناف چاوه دوریش میزه کر و بربوهی وچو. دوریشی لناف چاوه و میزه کر و مزجی. چاوه هر دو اوین دارا لحف دالیقین. چاوه وان جهف ندکتن. عدولی لبر دوریش سکنی و سینی دابر همو کسان بینا خو گرد و لدوریش میزه کرن. دوریشی لعدولی میزکر. هر دو اوینداران حسرتا 4 سالان دوی بینا گنده بهراند. دوریش فینجانا فرفوری گرد بسر لیو دوی خدا بردا خواری. روی عدولی ترش بو. گوتنج دوی وی در ند کتن. نکار بو تشتکی بیش. آگره کتن ناوا دلی عدولی و هر دچو گرتر دو. بشره دوریش پاشاره گوت. آپو فرمانات لسر سری من لی 2 شرطی مهنه. 1 ازی حوالی خو ببجیرم شرطی دودیان ازی تنی شتره ببیجم. دوریشی من مفهم کر کتیه چه بیجی. ایدی همو کس اشکره دزانن. اف جوات بلا باش گوی خو بدمن. دنگی ما بلا رند وروان. ازی عدولی بدمته. جغینی عدولی هر کس که خوش بود. دوریش حوالی خو بجارد و گوت. از 1 سعدون ابراهیم من 2 و سف و بوزان آب عمر شرقی 3 و 4 چلوی ایزولی 5 هر دو لاوی مست فرحی دودکی عدنان و فرحان 6 و 7 باگر آغای کربو 8 سلیم و ایب مصطفی 9 و 10 محمد تمی بو 11 ایسوی ملا علی بو 12 هوا 6 ایزدی و 6 بسلمان حتانی 3 روژان هاتم بر کون ملان و دانه ری باش زانبون که جوه ریه وگرینه بساقی تونه 12 شروان فدایی سوار حسبان بون درکت نره بگرین و بتلیلی جنان 12 قهرمان ملان دبنیا کون پاشاره درباس بون عدولی هیلا ماله تاوی خوشگین چلو لپیا سکنی بو و لدوریش و حوالی وی میزد کر. دوریش سر خوفتلان بوی هلیوه و چاوی وی به عدولی کد. سر حدبان بر به عدولی و داگراند گهیشت جمع عدولی.
عدولێ دەستێ خۆ ئاوێت سەرێ هەدبێن و گرت دەورێ شێرەگۆ عدول تە خێرە چاوێن هەر کەسی لمەیە تو ڕێیامە دەبڕی تو چ دکی کێ دنێرە بلا بنێرە نەخەما منە ئەز ناهێلم تو هەری مرنێ گاوا تو هاتی و تە فینجانە قەحوەیە دەخوار مگۆ قەی دنیا هەموو بوو ملکێ من لێ من نزانی بوون هونێ وسا هەر دۆزدە پەیا هەرن مگۆ قەی تویە پێشەنگ بی سەردار بی و ئارتێشا ملانێ لە پەیتە وەرە عەدوڵا دەلال نەها نەدەماگلی و گازنانە ئەز نە ji بۆ te û ne ji bo bavê te ez ji bo mila dihrim û ne ji bo şer e tenê ji bo kewşa hêza neyarê dewrêj pişta xwe da Edûlê û bi heval û hogirê xwe re çû Edûl qêriya û giriya lê dewrêj guh neda wê û pişta xwe dayê û çû di rojan li çola sêwrêgê bi hespan binê germa havînê li ser rêya xwe dewam kirin هاتم بر زنارێکی بێنا خوێدان دەورێش دیت کو سعدون بێ مادەیە ژێپرسی برایە دەلال دەخێرە ئەم دچن جەنگ و دیلانێ گەرەک تو بڤێ کێفخۆش و سەربلند بی تو ji بۆ چ بێ مادەیی کەکێ من تو ژی زانی ئەز ji şer ناترسم لێ ئەم ێزدینە ملان بسلمانن و زۆر تەمر پاشا ji ber vê du cara em xapandin برایە من ئەم ne ji بۆ پاشا diçin şer ئەم ji بۆ gelê xwe diçin lê Edûlê dewrêj bêdeng ma Sa'dûn hinekî sekinî û dîsa dewam kir pênc xwîşkên çilo hene û bê biran e Ednan û Ferhan dergîstîne piştî şeş mehan mey govend bigirta ji bo wan ji xênî Selîm û Misto kes tune ye nefşê wan berdewam bike û ez û tu em tenê du lawin di mala bavê xwe da qey tu me hemûyan ji bo Edûlê feda dikî dewrêj radibe ser xwe û dibêje gelî hevalan min guhdar bikin kî ji we dixwaze vegere bila vegere di dilê kê de xema malbat û evîna wan heye bila vegerin min jî dê û bavê xwe û delaliya xwe li paş xwe hîşt û min jiyana xwe da ser vê rêyê ji bo ax û welat kî tê bila were de haydê dewrêj gotina xwe qedand û siwarê hedbanê xwe bû û çû yazde heval bêdengman û ecêbmayî li derwêş nêrin pêşiyê Sa'dûn rabû paşê jî hevalê wê rabûn û yek bi yek ketine pey derwêş nêzîkî kepeza kîkan kirin mêze kirin du siwar li ser sekinîne û riya wan dipên nêzîkî her du siwarê sekinan dîbûn dewrêj efer nas kir û çû cem wî efer got lo derwêş o birako qey paşa tu şandî ser me ev çi fitne û fesadî ye lê tu çawa hatî çi bû ji hevaltî û biratiyan me qey tu yê şûrê xwe li ser me de rakî ne ji bo birakujiyê hatime ji bo parastina gelê xwe hatime efer ku ne bi sebeba birakujiyê be tu vegere bila zor temir paşa were min qehweya sozdariyê vexwariyê ji niha û pê de ev şer şerê min e heke tu birayê min bî vegere mala xwe û dev ji şer berde me ji bo zordestiya temir paşa serî hilda ku tu bi biratiya min qayîl nebî me bigire û bibe nav milan bêje ku min serdarê Ereba girtiye ku ji te bawer nekin li ber çavê wan me bikuje lêberlê li vir nesekine hêzê Ereb û Tirkmenan li pişt vî girê reşin heke te bibînin ez ê nikaribim te xilas bikim efer çi got çi negot dewrêj biryara xwe neguhert û ji hevdû veqetiyan gava efer çû ji hêla etşanê dengê hirobiyan dihat û toz û tebera ber lingê dilûl û hespan bibû dûxan û bi ser wan ketibû derwêj got hevalno şerê me dest pê kir em ê êdî nikarin xwe ji ber wan vedizin de em xwe bigînin diyarê girê etşanê dewrêj şûrê xwe kişand û bi hevalê xwe re êrîşê hezar neyara kir armanca derwêj ew bû ku hêzê neyara bişkîne û bigîje girê etşanê dozde lehengê milan êrîşî 5,000 Ereb û Tirkmen kir bi dengê şûr û mertalan di nava toz û dumanan ketin nav neyara û yekîtiya wan şikandin û gihîştin ser girê etşanê dewrêj dît ku xelasî tune ji Sa'dûn re got xelasiya me tune ye û millî li benda agahiya min e here û heya wan pêxe heya hûn werin em ê şer dirêj bikin lê ne Sa'dûn ne jî hevalekî din qebûl kir ji ber wê derwêj sekinî û fikirî
لێ تڕێ نەدیت. سعدون دجارێکی دە ئێریش بر سەر نەیار و گوت: ئان یەکیتی ئانژی مرن. دەورێش و هەواڵێوی کێلیەکی شاشمان و چیلۆ گۆ: ڕابن هەواڵنۆ، دەم دەما یەکیتیەیە. تەف کەتنە ناوا شەر. گاوا 5,000 لەشکەر بە 12 شەروانان ڕێکەتن شەر وەخت نیورۆ بوو. حتا عسرکی شەر بەردەوام دکرد و هین یەک شەروانژی نەکەت واردی. شەروان وەستیا بوون. لێ شەر بە دژواری بەردەوام دکرد. دەورێش چاو لە چیلۆ خست، چیلۆ بریندار بوو و تیرێک لە سنگێ وێ وەرببوو. دەروێش خۆ ئاوێت ناو نەیاران کۆ بگیژە چیلۆ لێ نەیار بەرنەدا کو دەروێش بگیژەوی. حتا دەورێش 3 لەشکەر کوشت و گیهیشت. چیلۆ ژە هەسپێ خۆی کەتە ئەردێ و دبنێ لنگێ هەسپادەما. لە ئالیە دن سعدونژی بریندار بوو. دەورێش لەز و بەز گیهیش سعدون و ئەو گرت برە سەرگر. هەواڵێ دن پەیوان هاتن، سعدون لە هەسپێ کرن و بەر بە ملا شام. لە ناوە نەیاراندا کۆسە وەیس هەبوو. دەورێش دخواست کو پێشی وی بکوژە. هەیە سەردارێ نەیارژێ هەبوو و گازی کۆسە وەیس کرد. سەردار دخواست کو وی بکار بینە. کۆسە وەیس ترسیا و پرسێک هاتە حشێوی و گوت: هەکە هون دخوازن ئەزێ وی بکشینمە پەی خۆ و ببە مالیە کۆلە مشکان. هون مە بپارێزن. دەما لەنگی هەسپێوی کەتە قۆلەکا مشکان، هونێژی بگەژنە مە و ئێریش بکن. لەسەر گرێ ئەتشانێ دەروێش و شەروانێ وی دیسا کەتنە شەر. ji ber ku çîlo û Sehdûn tev xemgîn û hêrs bibûn, ji bo tola wan hildin wek şêra xwe avêtine ser neyaran. Erd sor bibû, ji ber miriyê leşker û hespan. Dewrêş mirina hevalê xwe yek bi yek didît. Pêşî Ferhan û Ednan ketin. Pişt Rebagir, Çîlo, Selîm û Eyûbê Mistefa, Mehmê Temê û Îso ketin. Dewrêş her carî zêdetir hêrs bû û dijwartir şer kir. Neyar dît ku ji derwêş xilas nabin û kose wês xwe nîşanî derwêş da. Dewrêş hicûmê wî kir. Ew jî reviye heta kola mişkan. Dewrêş hema ku gihîşt kose wês lingê edban kete qulika mişkan. Melê rastê yê dewrêş şikiya bû û nikaribû şûrê xwe bigire. Neyar bi dijwarî lê dixistin. Heya ku efer gihîşte ser derwêş û got: Birayê derwêş êdî bes e, destê min naçe ku te bikujim. Dewrêş bêhal êdî, nikare şer bike û disekine. Efer ji hespê xwe peya dibe tê ber dewrêş. Dewrêş li erdê vezeliye û birîndar e. Efer bi vî halê dewrêş xemgîn dibe. Birayê Efer, eger tu yê me bikujî tu zanî. Bi dilê xwe lê daxwaziyeke min heye. Bêje, daxwaza te ser serê min. Mi derxin diyarê girê etşanê. Cendekê hevalê min jî bikişîne hinda min. û pala min bidne kevirê qilawuz ku ez berê bi saxî pir li ber rûniştibûm. û me pişta xwe sipartibî. Berê me bidin qerej daxê, kefî û egala me bidne dûzanê. Kur ku ebayên bavên ser min, simbêlê me bixwîna me bavdin. Çaxa ku ez mirim, da ku ez qerej daxê bibînim. Ez bawerim ku wê edûlê jî min bibîne. Efer wek daxwaza hevalê xwe anî cî û dewrêş wisa hîştin û çûn. Çavê dewrêş li ser rêya edûlê bû û disekinî. Hêdî hêdî çavê wî tarî dibûn. Ditirsiya ku berî mirinê edûla xwe ya delal nebîne. Piştî qerej daxê hêza milan dît, dewrêş di ber xwe da got: Bigîje edûla min, bigîje waya ez dimirim hêviya min. Heya ku edûl gihîşt, çavê dewrêş vekirî bû. Lê rihê wî gihîştibû ezmanan. Edûlê serê wî danî ser çoka xwe, dest bi dûrikê dilşewat kir. Êdî fedî Medîne mabû. Derwêşê wê çibû, li darê dinê kesekî wê nemabû. Êdî hebûna wê ya vê dinê lê heram bû û dest bi kilama xwe dikir.
دلال درویشو و زینب مال و نب میرم یا ول درویشو زینب مال و نب میرم و زی خود حفرام برازی که دوست بسما ببینا شیرم قابل خیبی بریه چاب درویش عبدی دلالی دلی خود کبیم از هر حد برا هر دوست بسما ما بقالب صابون رقی از لسر اقري حامد عشوتي بسكنم ولا بدو خاتش يا خو بشير هيلو لو هيلو لو هيلو لو هيلو مبالو دليل أنا درويش تقول لك شيء من تمالك زوري زابيش تنابي أنا مال خرابي من تمالك زوري زابيش تنابي من أشتد بكونك رش عربي بيستو شهر سوني مير كتنابي داري بنابي دبس بك من سنگ كونابي كتعري بري كونابي دتيرجي طابي بخده مسود خوليا بيشي دوريش عبدي دلالي دلي خو مكسكي نابي هيلو لو هيلو لو هيلو لو هيلو دليل كشت قولوا درويشو خذ بريا بابي حامودي بشوت برك الراس دوزي بريا بابي حامودي بشوت برك الراس دوزي دبي فوز عبد العزيز شوتي بسرد خوزي رامو صالح خيزبوك صالح ولا باربي شاخينا بول ونبربون صلاه صالح لمن دوريش دلم هافتنا زر ادو زهلو لو هلو لو هلو لو هلو هر کشک دو لالا درویشو خواستگاه دلیم بخواستا ده خواستگاه ویرو دلیم بخواستا برا درویش عبدی دلالی دلیم بدر مال بابم دباتان و روستا بلا تاسکی آبه جمکن که جم خوزاخه جم زریه بخواستا خود من جوته زرم مکا ببریا یکیل شندی فنجانی قاوه یکیل شندی فنجانی چایه ارد بنه کنه زور تمر پاشاره جی درویشی خوره بورم بکراب دادستا آی مقصد دلیم گلک ابو هجا من اجربه خو بخواستا هلو لو هلو Hello, hello.